Anyang akin din! Unay matanti kastoy. Ha? Apay manan ay bakay? Agsinsin na ay ka manay. Imay ngamin itay di akin kukwa iti balay. Ibagbaga naman tin amang sapul ta kano iti sabali apag-abangan ta. Ne, apay ngay. Adda kano ti kaanakan ti akin balay nga agyan ditoy. Ay unay mo ngay. Kaano lang hindi nag-akar ta ditoy. Awan pa'y ti talo abulan ta. Ngam ita, ibagbaga damanin apumanaw ta. Apay ngay nga ta, kay tagbaybayad ta mo iti abang iti binulan. Wan nga ron. Awan mo ti amok abasol ta ditoy. Unay mo tindi kastoy. Sapay nagrigat ta gibunag iti usar. Nang runag medyo adayaw iti highway. Hello, kumare. Nasaya ata sinong batang ti awag ko pare. Wan mare. Naranaamad nga wan tararamiday. Nakawag ka man. Wan, saludsudak la kuma no adda mong abakan ti a boarding house. Uray di tala Trinidad no iso. Ha? Pwede ta boarding house iyo. Papaparawon da kami nga rod pare. Ha? Naku na ngamin ti akin balay nga adda kano agyan akanakan na. Isong agbirbiro ka ka. Adda pa'y ti 10 days. Tapno agbiro kami. Dahil no next week, kat umay ka nun ti kaanakan na. Kasta ka di. O sige. Mapan ko man sa lutsudan te kinbalay dito ipag-abangan mi. No dapat ibakante a kwarto ije basement. Sige man pare. Tani, parikot ko talaga ti pag-akaran mi. Awanan yaman na mare. Ay, kapin anong ka di ti ibagbag ang mga agyan. Kumare, nana. Ada ka di asawa na. Ada nana. Awan pa anak da. Amangan kit di mat numamartak ti asawa na. Amuyo matan, jak kaya ti burdar nga artak. Ay, saan nana? Nasingpot nito nyo. Saan ama nang inom day jay? Uminom man, ngam saan mo't atay inom nga aging gaagwala. Ay, nasaya at no kasta. Ibagam ka nakwada, ada bakanti ijay basement. 3,000 ti abang, ngam awan pa'y ijay ti danom kan silaw. O sige nana, agyaman ang unay. Kan ibagam mo tin akadakwada. Itaalawas, naskan nga adada dito. Tapno saan ko nga itad iti sabale. Kita niya nga ti ko na ni kumpare bakay. Adda ka di mo labakante iti pag-abangan na abalay. Inawagak iti kalman. Ururayag nga rod man ang tiawag na. Ay, sapay la ko matadamot tayo. Uwan nga rod. Ay, sapay nagrigat ti agbirok iti boarding house ita. Ay, wala. Nangrugin ti pa nag-iskwila. No imbagada ko mangamin, asaan tamot lang nga agbayag ditoy. Saan kumaa dito'y tinag-abangan ta? Malaos ton bakit? Ang mga numangag da ka. Nakababayin may. Katuray man numangag da, pudno man. Awan pa'y tinasayaat. Di da panunutan ang nagrigat ti akar nga akar. Hello, kumare. Ay, lo pare, nasayata imawag ka. Kat kumusta? Adda ka di ba kandi dita boarding house apag-abangan nyo? Wan mare, nakasaritak takim balay tay laeng. Naku nana, ngadda ka no bakante je basement. Ay na, kasta ka di? Naimbaglakit din. Manungay ka no ti abang. Naku nana at 3,000. Abang laeng dayay. San pa akaraman ijay ti bayad ti danom ken kurente. O sige, No saan ka visit ako mare, umay ka ta, umay mo kitaan nga umuna. No okay laeng ka na kayo. uwan man nga rod pare. Umayak itamot laang. Awagan ka no adda akong dita. Wan mare.
Ay, naimbag nga oras maubalasang kaw. Kastamot ka na kayo, nana. Ti patakaran mi dito. Masapaw lamang tad kayo iti 1 month advance kan 1 month deposit. Kasta ka di? Isu abalin na maribaw ti itadyo ita. Ti kuryente kan danam, dayja ti singsingirak iti binulan. O sige nana. Oh, adtoy ti 6K. Agyaman ak unay, kasanaw, umakar kayo nga raw itangal daw. Uwan ko manana. Ngam no saan nga ita? Inton bigat. Taagbiro kakpay itilugan a pangiluganan mi iti usar mi. O sige, adtaw ti sose iti kwartaw. Ay, makaakar tamot laeng an lakay. Naimbag man tad da bakante yayan ni kumpare bakay. Uwan nga ron, barang ijay tang agbayag. May kamanumutan nga akar dayto yun. Ay, sapay la kumatakas na. Tani, nagrigat ti umanakar. Nang rona no kas lakas to'y ang medyo adayo iyahay way. Sana bale, panagkunak, kat awan mo ti parikot ijay. Nagbayag mo ta kumpare ijay. Adan samot ang tinasurok nga innam at awanda. Imposible no papanawon da tamat. Ay, sapay la kumatakas na bakay. Nasingpad day jay. Nabayag nga gamamu kami. Kan kumarig madlaing. Nasayat no kasta mano. Awan ba'y matkid dito anak da? Isu saan kayo ang malisturbo no bilang laing? Okay, kat kaano da nga ron nga agyan dita bangir a kwarto ngay mano. Itamat laing. Imay na ngamin intad ti advance ken deposit na itay laing. Isu nga mga ninton malam, ibunag dan ti gamit da dito. Ah, kasta ka di, kat wan Tapno dami ti karuba mi kan ni Kate. Oh, kumusta? Ti mano nga aldaw yu dita boarding house yu kumare. Ayos lang mat, kumpare. Nasaya no kasta. Kit nila kay mo nga. Kat napan man na nagtrabaho Kasta ka ni. Awan gayam kumare. Amang ano saan alay baga ni Tata Mario? Maipari ti uminom itaarak dito. Saan lang nga arak ti may parit ditoy? May parit man lang tinalabas nga rin Anya ka din ti bagbagana dayjay abakla. Ala, di mo ni kaskaso dayjay. Bakla nga ron. Angaw na lang. Naangaw ngamin ni bakla. Basta ti ko na, ibagam kinilakay mo, may pari ti uminom ditoy. Ken di na kayat ti agaw awid ang makainom. Nang runa no pumanok kaw. Ayun pare, ibagak kan ko na. Among kadi, nagmaya ti konsentrasyon ko nga agribribyo ay dirabi eh. Ha? Ngam idang alas 11, just kaya di, napukaw ti konsentrasyon ko. Nagpigsamot tin tering enda di tapangin na kwarto. Ay, kunak no siya lang tinakangagi ti dayjay. Uray si kamot gayam. Katwa, kasano ajak mangag kat nagpigsa. Unay mateng, kita man la kontrolan ti salbag nga rin enda. Just, kinagita ang borders. Amuda mo nga estudyante na kiti kaabay da kwarto. Salbaki di. Ipagamtuman kina angkal, tabagaan na day siya kumari na. No agarang enda, kunam lano dada iti hotel, kunam lano awan ti karubada. Rabi imanan, sigurado amakangit tamanin iti saan arumpang amang mangag. Unya ron. Inton kwan. Ibagak ti akin balay apapanawon dan ida. Di na makontrol tar aring engda. Ay wala, isudat yung mga pumanaw, saan atata. Nabayagtan dito ang isudat tinabiit pa. Alam alakay, naikat ko aminan. Anya pilagir arang dengay. Ha? Ala, umay ka na. Anya laki din aya. Nakabaybayag ka.
Mabaling ka din, awan da garangang. Salbag ki di. Matutudo lang aro din, karkaro niya pa ilang. Makapahilig kami. Apay kastamot hindi magbangka. Inton kwan, adan tumanin lumanag, tunga ulis di tana. Kan napipiksa nga rin ang. Nakakadistract naman. Ala, katusto na. Pabay na mo iti gusto na eh. Ay, was mi paki. Nya laki din na kita nga garang ang salbang. Lumanag tunga ulis. Nasaya tayo may ka dito uncle. Unak nga minuod ni Marites, nga mawamagayang. Nasayat na awanda ka na yon. Tapay. Amo mangkel, masara kadakwada nga agasawa. Anya. Nakunayo di kanya kasanda nga agbayak iti boarding house ang nagapabangan da. Gaputa kanayo napapanawod na kitakin balay. Siguro, iswa kanayo nakasta, gapo iti aramid da, saan arumbang. Mabidman lang. Anya ka dito kaya mo asawan? Tapno amom uncle, nagpigsa terang ang dano iti rabi. Nang runa na di amarites. Anya. Makaparuro. Amuda mo ta plywood lang, ti division, ti kwarto dito ay. Ngamno agarang ang da, wagas. Kunamlan no, dada iti bukod da balay, just kikid di. Awan bibiyan ko, uraan niya pa iti bagbaga dayjay abakla. Ha? Amok! Umapala ang dayjay numangmangag na ti something ano? Si kanto mga min, di ka laguli maglata. Nakapigpig sa ti... Kat anya ko ma, malapdak nga rod. Anya? Bay ama, taiyad addak pa'y nga ipigsan kwa. Ay, agar aramid ka. Katwan, awan bibiyan ko, no anya pa iti ibaga dayjay abakla. Amok nga umapalaang. Gapo, tasaan ang makaarang ang ti Jaski. Ay, awan na talaga. Sana makarig na nagiti sinalbag nga gasawa. Kung nga ron, no kasano ti kinapigsa tereng engda iti napalpalabas nga aldaw. Nakarkarong itan, salpag. Paliiwak man ida. Nuyad addadapay, siya ako di mapan mangibaga iti akin balay. Ha? Nimbaga aramida, siya din ti pangpangaganda iti napipigsa nga rin angda. No ti panagkunada ka tumapalak, wen, podno. Kung kunaklaan, salbag dakit de. Sika talaga. Iso siguro asa na sumarsat ng tutog apoy iti aramid da. Ay, kasanulangan, no baak nagiti kaarupa da. Awanin na Wen nga ron, awan na talaga. Maruro dagiti baak no bilang laeng. Nang runa no kasje kapigsa dagiti aring enda. Ay, di tapay lang. Itaman pa nga imuli ka dito yung second floor bakla. Wan, imaya, tada kaya't ko nga ibagamanan king ka, angkal. Anya man ang data? Malagi mo ka di timbagak king ka idinaminsan, angkal. Anya day jay, nagadumot ti imbagam kanyak. Jakon malagi pa. Di maipapaniti salbag nga rin ang di kumarim. Kaabay mi ijay, baba. Maruruta ka talagan. Anya? Amo mangkal, no kasano ti kinapigsa ti ang da iti napalpalabas nga aldaw. Ay na, inyad addadaman itan. Maruruta ka talaga. Inton kuan, uburak ida. Anya? Iswa pa nga asim man, angkal. Bagaan man daya kumarim. Agasam man ti panagaring ang na. Kunamlan umalmal mas ti imas just kay. Ana, bayam, kakasarita kin doon sumangpad da. Kasarita, tano saan? Siyak ti makisarita king kuana. Kung saan lang nga dayta. Ibagak iti akin balay, tapapanawin da ida. Baka parurod. Anya? No bak, dagiti karuba da, jak lamon. Ang mga no idi pa'y lang, inubor da ida. Nasayata na kasangpait kan kumare. Nagapam nga eh. Ay, napanak man iji town. Gimatang iti pagpakwa.
Anya man dita pagpakwa nga ibagbagam. Ay, basta. Sika talaga. Wan gayam kumare. Imayag ta adda ko mati na patag nga ibagaking ka. Ha? Anya dita? Nagiting amin ka rubam. Agrik-reklamo da may papanggeng ka. Ha? Taapay. Anya ko matireklamo da, maipapan kanya. Saan ko magagsaksakit tinaka mo ha? Nagpigsa ka nung amin ti arang mo itirabi. Anya? Kanayon ka no amang mangagda. No madama ka no ti panag-review da, madistract da mo. Anya? Puuna yan, reklamo da ita. Uray ti panag-arang ko, kat isyo. Ay, anya lakit din, ay ha. Iso pampanunuta ko mare. Nga amangan mutkit de, no iso ti rason no apay akanayon kayo ang mapapanaw iti boarding houses a pag-abangan nyo. Kapo iti nagpigsa nga arang mo. Anya? Awan mo siguro ti dakas na kumare, no? Medyo ikapkapsot yo. Amumutin abalasang kan bakla ti karubayo. Anya? Naku na ngamin ni bakla kanya, nga ibagana ka no iti akin balay, ta papanawon na kayo. No saan nyo abaliwan day tang aramid yo. Ay na, pangaasi na. Di na kumamat aramidan day taas. Maasi kumamat kada kami. O anya, Uncle. Nakasaritam ka diti ka aruba mi nagpigsa terang unda. Ay na, wan bakla. Nakasarita kon. Nasayat no kasta. Nagrana kami ita iyayan ti Rita. Kasla da kayat na nga ibaga. Ng mabain sa amin ti Jaski. Kasta ka di. Kasarita malata, no kasarita na ka. Tamlosan na nga ibaga, bastos ka. Anya kumangay ti ibaga na kanya. Damangin na nga taan mang mangagmi ti arang unda. Tumpaag laki din. Sika talaga. Mala, hustong ti ungat mo kan kwa na. Di ka matanagan. Ta binagak mo tayo. Sigurado nga ikap-kapsod dandaw. Ay na, pakibagam kuma iti kadwam ha. Pasensya kay kuma. Panagkunak namin kat saan amang ngagdita kwarto yo. Ha? Anya asan amang kat kas laki mat ti kinapigsana ti arang engyo. Anya laki din aya. Ha? No saan nyo pala abaliwan na itang aramid yo. Ibaga kitakin balay tapapanawon na kayo manen. Anya? Ay na, pangaasim kumamot ah. Dahil tati saan mo nga aramidan. Maasi ka kumakanda kami. Dahil ta siguro ti parikaw dagiti balay apagababangan nyo anya. Iso akanayon kayo mapapanaw. Gapo iti sinalbag nga arang engyo. Di yung mapanunod dagiti karuba yo. Ha? Pangasi yo. Ikapkapso yo. No kaya yung agbayag kayo ditoy. One. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ayan ni Nanang, Tatang. Natayan. Anya? Kaano pa'y Tatang? Katay na launay. Wah! Ayan ang arod ni Nanang, Tatang. Nakaunat ijay sofa. Nakitaan ni Nanang ko, jak kayat amatay. Nanang ko, ay. Apay anatay kamutan. Nagsakit, di pupusay mo. Nagbabasit pa'y ladag iti pinanawam nga apo ko. No amok la kumamatay ka. Inararakop ka pa'y kumay patpatag kalaunay nanang ka. Payadrong dungawan na, Kriste. Ay, kabanyo nagsauti bangkay. Ay, anya bang kaya sasawamag?
Sana ka natay, salbag ka. Kuna nga min ni tatang nga natay ka, nanang. Anya, imbaga ni tatang mo na itaan nataya ka. Wow, nanang, katkatay mo lang ka no. Ay sinalbag alakla ka yan. Paiman. Anay ikaw! Anay ikaw! Apanyag katus ka nga, Flora. Apay ngay bagbaga man nataya ka. Daya imbagbagak anatay kan, Flora. Imbagam kano ni Christian nataya ka. Iso adong dungawan na. Kwa. Jak imbagbaga anatay ka, Flora. Bakit? Sa balit imbagak, Anya timbagam, ha? ikunak, nakaidda ka ijay sopa. Jak imbaga anatay kan, tuling da ijay nga anak mo. Anya? Dani nanang, tatang. Adda, ngambalbal sa muwendan. Anya? Apa balbal sa muwendan ni nanang, tatang? Natay nga ruden. Di balbal sa muwendan. Anya? Natayon ni nanang. Apa nga tayo lang ngay bagaday tatang? Di kay matagdamdamag no natayin wino saan. Mapana kita yan ni nanang, tatang? Ay kat mapan kalataa itayan na. Mano samlaki, di tiangot na. Anya tiangot na, tatang. Agat formalay. Anya? Si bibiyag kamot gayam, nanang. Kunak no balbal sa muwenda kan. Asinaw tinang ibaga balbal sa munda kaun, Renz. Di tatang, nanang. Tiyawanan ba inalakla ka yan? Imbaga na tikasta. Wen, nanang. Imbaga na. Ha! Agsagana kanyak day jalakla ka yan. Kaya't naksamot na namatay. Ay, anay ikaw. Apa nga katos ka ngay, Flora? Sinalbag ka lakla ka yan. Ibagbagam kit din na balbal sa munda kaun. Asinaw tinang ibagakin ka day ta, Flora? Ni Renz nga nakta. Imbagam kanukan kwa na balbal sa munda kaun. Awan timbagak akasta, bakit? Sa balay ti panagdengag ni Rains. Anya? Ti imbagak kin kwa na, adda ijay kusina. Kadigdigos na kunak. Kasta ti imbagam ka ni Renz, Pablaw. Wen, Flora, bakit? Tuling day jay anak mo. Nasaya at nasabat ka dito paraangan, Tata Pablo. Apay aya, Susan, aputot ni Pari Solomon, nya apo day dila kay Bastian. Ha? Anya lakit din ni Tata Pablo. Dakamatin na pailaang no asino ta akin putot kanyak. Kan tinagan day dilulok a Sebastian. Adda ka di ibagam kanyak? Tangdanak ko man ni Nana Flora nga agsak kainton bigat. Ay adda ijay balay, agbures. Anya? Ay nasakit ti tiyan na. Nagsida ngamin iti iga daw. Anya? Nagsidala ang itiiga do nagburisan. Kasi naw, kat inigop na agraman mantika ti iga daw. Anya? Kasla saan kamot nagsakit, Nana Flora? Asino tinakamwam nga sakitak, Susan? Ni Tata Pablo nga asawa yaw, Nana. Anya? Awan may sakit ko. Agsaksakit ka no ti tiyan mo, Nana. Inigop mo ka no ngamin diamantika ti iga daw. Tiyawanan ba na Pablaw? Apay ko mga igupak ti mantika tiga daw. Salbag na yataw. Anay ikaw. Apay nagsipat ka ngay, Flora. Daytoy pay. Ay, anay ko manahin. Anay ko manan bakit? Huston, ay naregreg sanjay utek ka. Oray maragrag ti utak mo. Tawang batlat serserbina. Apay ayang agungunget ka, Flora. Ibagbagam ka ngagburi sa kon. Kan inigop ko di mantika tiga daw. Asinaw tinagibagakin ka iti ta, Flora. Ni Susan nakaruba. Wah, awan timbagbagak akasta, Flora, bakit? Sa balit imbaganakin ka. Anya? Tikunakin kwa na, agborboras iti mais. Saan ket niya agbores? Anya? Kahit, anya nga rin di bagbagam nga inigop ko di mantika tiga daw. Tikunakin kwa na,
impasida na iti asaw di mantika ti igadaw. Saan kat nga inigop mo di mantika ti igadaw? Aniya? Tulang daya Susan, sa balit ibang pagana. Ay, si Kamat Gayam Tiryaw, Unang kalpablaw, adan ang tiplura. ay awanan. Ha? Anya ti kayo asawan nga wanay? Awanan nantim a flora. Nagsina kami. Anya? Nagsina kayo kanyang tiplura, kay? Kano pa? Itay laeng Tiryaw. Apay ngayon, nagsina kayo? Naganglit mo ito. Anya? Day talati nagsinahan nyo kinantay. Katuan, nagalsam di kilikilina. So nagsina kami kinaantim a flora. Kunak man nung nagsina kayon kanyang kalpablaw, antiplura. Anya? Imbaga niya, Uncle Ma Pablo, nagsina kami, Teriyaw. Unan tay, napanak di balayaw. Ipakaamok ko akasangay di anak ko inton bigat ket maawis kayo adumaray. Ay, nagloko na jalakla kayanan. Naganglit kayo kanaw. Iso nagsina kayon kanyang kalpablaw. Di sinalbag nagjayain. Agsaga naman kanya. Ay, anay ko. Anay ko. Apa niyang danog ka ngay flora. Bakit? Daytoy piti kugtar. Ay, anay ko. Ay, di na kugtaran. Flora, nagsakit. Kurang pa day tangay naramid ko kan ka. Apay, bakit? Apay, bakit? Ibagbagam kay din na nagsina ta, gaputan nagalsam, ti kilikilek. Sinaw ito nagibagakin ka da ita. Neteryo akana ka. Sana kasta timbagakin ko na flora. Bakit? Sa balay, tinagdinggan na. Ha? Tikunak, nagsida kami iti inalsaman abulilit. Saan kat anagalsam ti kilikilim? Bakit? Anya? Kahit, diyan nga ibagbagam man nagsina ta. Dayamat imbaga kakasta. Iso ti ko na ni Teriyaw. Tikunak, insina ni antim dagiti ulo ti bulilit ay pasidana iti pusak. Kunak, saan kat anagsina ta? Anya? Tulang da dya Teriyaw. Kaya't nagsabat nga agapat ha. Bakit? Anya? Kakaisuna ngay malatiw kayo dito'y balay, tatang. Alain nyo daytoy. Anya day ta, anak kaw. Kwartayo kininanang, saglilimagasot kayo. Kwartamot niyag paisaw, Kriste. Wow, tatang, imbag lang ay gatang yu kininanang iti kaninyo. Siyaklaang ti ikam iti kwarta anak kaw. Di mon iramraman ti inam. Ne, apay nga tatang. Mabulset ni nanang mo no makakita iti kwarta. Anya? Kasano ko maamabulsat ni nanang no makakita iti kwarta, tatang? Kasanaw, nakaigam lang iti sangaribaw, di na kon makita. Labas-labasan naklangin nakaslaawanak iti abay na. Iso ako kon dito asangaribaw. Jak ik-ikan ni nanang yaw. Anya laki din ni tatang. Igaraw naman enti ko na. Nagimas. Nagimas talaga. Ikanak mamut ditakan ka na machicherya lakay. Manjak. Sige, matan alakay. Manjak. Yakpay nakaramraman iti kasta at chichirya, Pablo. Di kay ikan. Sige, apay ngayon tupra-tupra, amti kang ka na machichirya, Pablo. Tapno di kan dumawa. Anya? Limagasot kanumat intin ni Kristi akwartayaw nanang. Awan di intan ni tatang wakwarta kanakaw. Binukudan na di siya nga ribo nga intan ni Kristi kabsamaw. Anya laki din ni tatang. Ikanak mamatigatang ko iti ka nagtadyak mo't ikan ni tatang yaw. Ati uyo pa yan dagiti ubing ya gin-inimaut nanang. Mala, ikan ako niti kwarta mrens. Gumatangak mamot iti ka nagtadyak ikan ni tatang yaw nga imot. Siyak mamot timang balis kan kapablaw. Tiyamom jak ammo tararamidam kanya.
imutan ka mo Di kay ikan iti ginatang kwalit yung manok. Ha! Sida ngagmay sa. Kaluto ka ka din, Flora, bakit? Jak sungsung-batan. Makamukay ti biyag mau. Kaluto kan, kunak. Ha? Mangmangan kamatan, Flora. Ay, nagimas pa yung tasid-sidaan. Nagimas. Nagimas ti lechong manok. Sidal amin daytoy. Anya? Ay, ikanak man isid-sidaan, bakit? Manjak. Sige bakit? Kaya't ko day talitsyon manok. Sige na. Sige, ikang katapnawam mo't may bagbagam. Ay, yes! Ay, nagyaman ak bakit? Adoy, sidal amin dayta. Nagtulang am ti pasidam kanyak. Anyat parang kikitam kanyak aso. Agyamang ka ata ikang kapay. Ngal-ngalam day tatulang, no kayat mau. Pajak mo tin makikita ni Uncle Pablo arum-rumuaran tay. Ay, aday di balay, na-stroke. Anya? Na-stroke ni Uncle Pablo? Kaano pa? Itayag siya pa, tiriyaw. Kahasimot ni Uncle Pablo no kasta. Wana, natay ko man, no jak kinamat di espiritu na. Anya? Apa yung ibagbagam kindeteryoan na stroke ka? Ha? Tura? Andaya imbaga ka na-stroke ka pa blang. Anya nga raw dyan danon kanyak ni Teriao at kinamat mo pa'y kano ti espiritaw? Awan imbaga kakasta, ti kunak, nag-strekto ka. Saan ka ta na-stroke ka? Anya? Tulang na dya, tiriyo ha. Sa bali ti dandanon nakin ka. Aha! Karoti natay tinagsardeng iti batong ti balay, Flora. Wain Pablaw, Sino tinatay? umayda ka na lang, katipanda ka ni Jay Punerarya. Anya? Apa nga ipandag iji punerarya? Kat saan nagpaimot ka natay? Gapot ay bagbagam idi anataya kon, siyak mat ita tinang ibaga anatay kan. Iso ang nagpaya bakit ikaraw, apang iluganan dakan ka. Anya? Ay saan? Saan? Maditay nga angaw mo, Flora. Abot-buteng. Mabutong ka malagayam. Kan saan ang agang-angaw? Ipandakan ija punirarya kat balsamon dakan. Ay saan? Papanawam de takaro tinatay. Ay, jagpay kayat timatay, Flora. Ang mamalagayam tagbutang Pablaw. Marik nam itang kararamidam kanyak, salbag ka. Pakawanan akon, bakit? Agsingsing-pin akon. Basta papanawam de takaro tinatay. Ay, jagpay kayat timatay, Flora. Ala, papagayam! Itan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, ngaintay pinaulwan, punirarya, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Nagsayatan anak ko. Kasta, agaram ka. Tatang, talagang agar-aramak. Ang maguray ka. Adamat ar-armam idin anak ko. Taga sabali mat daya barangay. Ha? Tatang, sabali pa idaya. Takaayan ayat kun dayjay. Ha? Apay nga kasta anak ko. Adalang araw din kayan ayat mo. Nga magaram ka pay. Tatang. Amuyo ka di nga do ti babae nga gusto kanyak. Ha? Ay sabagay ha. Kasla kanyak idi baroak anak ko. Ay, nagado at babae ti biyak ko. Ay, agsusukot idi tinobyak. Ngamin, nagtarak idi. Ay, sakti malaam. Tatang, imalak kada kayo anatar, ken nasiglat iti babae. Wan, kurik ka anak ko. Iso nga ita, agarmak iti manu a babae. Ha? Ay, kwa anak ko. Hakas to'y tema ko na. Made, Anya madi? made anak ko. No agaram ka kat sinumbatan na katinaram mo. Ay, gusto ko man mat.
di ka nagharampay ti sa bali, madi. Maya, tatang! Madi? Ay, napadasa kami nanday ta. Kat talaga, madi. Baglangin ta sanda sinabwagan iti asido ti rupak. Ha? Ay, sos, dandani. Ang imbaglangan ta nakatarayak. Tano saan? Ay, nadadalan ti kinataer ko Ha? Iso asi ka Marvin, anak ko. Di mo pagsusukutan tinubyam. Ay, gustong ti maysa. Naragsakak ta dar armam. Ang jakmat kayat nga agsusukot ti kaayan-ayat mo. Sino kada Eva ken Emma ter arma Marvin? Neva? Ket no nakita kiti namin sa ni Emma ti kaduam. Ha? Armam sabat ida adwa. Saan, dingdong? May salang ter arma kadakwada. Ni Eva. Ay, ni Emma, gayam. Ay, leeboy ka talaga pare. Nagsaot isa na playboy. Ay, si ka ati playboy. Basta magkakita kay tinapintas sa balasa, arma madagusan. Ha? Ket no nakita kay di sentro di na minsan, at naka-holding hands mo ang napinta sa balasang. At idug pa itibuok na. Sana siyak dayjay, pare. Anya saan? Si kadayjay, pare. Kinitayan nagpaidi. Akayat asawan, ajak ang tagtagari. Aya? Katwin mo. Ay na pare, di ka unay. Laglagi pa, tinalabas, takas. Ay, sayang. Di mo naranaan ni Emma. Kasanumot ngamin, kat pangrabi iti trabaho na. Idinduta siya kat aldaw. Sikamat ti gagarak, Eva. Gaputa sikati nakariknaak iti ayat. Imposible nga awan pa'y girlfriend mo? Iti day taataar mo. Awan pa'y. Isungarod ngar arman ka. Taagayatak ken ka, Eva. Sigurado ka kadi asyak laang ti ayayata, Marvin? Whenever. Sikalaan. Isu ano mabalin. Sungbatan na kuman. O sige, ikanak pa iti panawon ang mga miris itirik na kan ka, Marvin. Sige, Eva. Agur urayak. Hello, miss. Good morning. Hello, si kamot gaya Marvin. When? Agawid kan? Una, agawid ak tinak maturong. Tani, napuyatak. Pangrabiimat ngamin ti trabaho iti restaurant a pagpapayan mi kini Eva. Kasta ka di? Sige inakon. Wow! Ay no, nagsiksi ni Emma. Armag kuma. Kapaya kastaw na ti panang mat-mat mo ko ni Emma itay, Marvin. Adakla iti asidagyo itay. Ha? Kunak man nun ni Eva kasi ngin na ti armam. Katuan matatang. Nga mapay nga ron akaslada pa na gustom. Nagpintas nga mintatang. Ay maditi kasta anak ko. Di ka manan agar-aramid iti parikot. Anya parikot nga ibagbagam matatang. Anya lakit din na ya. Palagipan ka manan, Marvin. Apay nga kaslalapdan na nga agaramitan tatang. Idinto ta idi kat nakaragragsak ka no agaramak. Tadyak ipagarup amadigayam ter aramidam. Pagsusukutom mat, dagiti arma mababati. Anya lakit din na ya tatang. Ulitan nyo dahi tang ibagbagayo. Tama di nga ro ter aramidam. Di kagdanag tatang. Amok alusutan. Ay, madi kunak mat. Agparikot kanto dita Kabalak alusutan ti anyaman na parikot kunak manen tatang. Isu nga awan ti pagdanagan yo. Ay na, nabang-aranak pengem minum iti danaw. Kapag iso lumapasak niti balayaw, idi mawawak kay. Nagkapwa maya ngamin. Ya bagatan, napan ko tinarimaan tayo washing machine ni Elve. Aya, kat inaramon? Kasanong armag, adan kaayan-ayat na tayo jay. Aya. Ay, kun kayam, nasabat ko ni Neneng iji sindraw. Apay ka no, asaan ka, nagpakpakita kan ko anangay. Aslasaan mo ka no, kaayan-ayat. Nagkuna ka ayan-ayat ko dahi jay. Ket kunanang agayan-ayat kayo ka no. Nagadaw timbagbaga na may papan kada kayo. Anya timbagbaga na ya. Ket no agin inagag kayo ka no, iji kasabaan. Anya? Ay na pare, kayan-ayat mo ni Nineng. Sakit, kayan-ayat mo pa ni Gina. Sa ita, armem sama ng dagiti agsingin ni Eva kan Emma kaaruba tayo. Pudpud no dahi to yan ariknak, dingdong. Isudan at talaga ti ay-ayatak.
Isuda adwa? Saan? Nila Eva, Ter Armak. Ket nukunam nga ay ayat ida adwa. Wana, ngem ni Eva, Ter Armak. Mala, makaammo ka. Angam no mabalain, may salaeng ababae ti pamaisam, iti kasta, saan kantaw a madaksan. Anya di panag ko nam Emma kasingin ko. Sung batak nga ta ni Marvin? Agar-aram ngamin kanyak. Agar-aram kan ni Marvin? Wan, kasingin. Kat, kaslagayatak matan kan kwa na. Ay, kasta ka di kasingin? Ikwa, uray siya kasingin. Agayatak mat kan kwa na. Agayat ka matkan kwa na kasingin? Wan kasingin. Inaram na kakadi kasingin? Saan? Ngam amok nga arman nakto. Ay saan kasingin? Siyak ti arman na. Kayat na asawan. Siyak ti kayat na. Saan na si Kang? Wan ngam agayat kanyak ni Marvin. Kasano nga mong data? Basta marik na. Iso nga ag-back out kan kwa na. Ngamin, siyak ti talaga ang kayat na. Anya? Ay, hagraraman ka mat kasingin. Oy, di ka agagaw aguray ka iti lalaki nga agaram kan ka. Sige para makita, Eva. Sige kita man no asino ti kayat ni Marvin kadata? Siyaklakit di Saan asika? No di ka siyak? Iso di kan mang namnama. Ada tao. Ni Marvin daytan. Siya kun ti mangilukat iti ridaw. Agyaman ak iti kape ngayon sa gana yo Agasam na tasaggay sa kayo iti tinimpla. Di ba ikat inumat dagita adwa at tasa a kape? Ay, wan Nagsakit tinakam ko. No di mo igupan day taing saganak, Marvin. Huwa na. Igo pa ka. Mayat titimpla ma. Sige Marvin. Igo pa matay ta tinimplak a kapem. Agsakit tinakam ko. No di mo ramanan. Ay, katawa na. Agpada kayo kini Emma amay at titimpla na. Kanday ta tinapay a pinalaman nak Marvin. Daytan ti kanam. Saan, Marvin? Day ta pinalamanak ti kanam ta naimimas. Saan? Naimimas ti tinapay ko. Naimimas ti tinapay ko, Marvin. Ni. Di kayo sa matag kinawatanan. Sige, tapnawan ti Riri. Ibusak dagita insagana yo. Apaya di mo kayat imangan. Napsugak pa lang tatang. Agasan, tasaan akayat dagiti singin ti agpaatiw iti tunggal maysa. Anyat kayat mo asawan. Nuan niya ti insagana ti maysa, nasken akanak, tanusan, agsakit tinakam tay maysa. Iso aday jay, kinan ko amin ngayon sagana da. Kasdayak kapatid kadakwada, tatang. Anya nga, iti kayat asawan day ta. Kayat na asawan, agayat da adwa kanyat, tatang. Kasanumat ngamin, ket nagtairak launay, tatang. Iso natural nga ure agsingin, agayat kanyak. Ay. Di mo'y palastog day ta. Tamangan no pa kaisarsarakan day ta. Agyaman na ka, ta kinuyog na ti park. Kayat ko lang amin ti agpagnapag na ditoy. Una, basta si ka, Eva. Kayat ko nga ibagakan ka ita, asong batan kan. Sungbata mo, ti ayat ko? Wan Marvin, ngamin, ay ayatan ka. Ay na. Ay, ayatin ka ba't, Eva? Ay, ayatin ka unay-unay. Marvin, mabitlaan. Uy, Emma, si kamat gayam. Papanam. Kwa. Agpag na aklaan. Sige, kuyugan kan. Sana ko na mapanidye balay da dingdong. Apaya kayat nakakuyugan. Naragsakak namin no kakuyog ka, Emma. Ngamin, nagpintas ka launay. Napatigak kadikan ka. Iso kayat nakakuyugan. Wala, napatig ka unay kanyak, Emma. Ngamin, talaga nagpintas ka. Ay na.
Inagkanak, Emma? Agayat ka kadimat kanyak. Akas iti panagayat ko kan ka, Marvin. Uwan, Emma. Ay, ayatin ka unay. Ay, ayatin ka mo't, Marvin. Oh, Oh, Emma. Nagmayatan ti arakop mo. Marvin. Anya ti kahit mga asawan, pare? Apay nga, agas deding dong. Tsak na putan. Anya? Kaya na ayat ko matgaya man dagiti singin. Ha? Pinaggidan mo ida? Wen, jak na siputan wapa ding dong. Anya saan? Playboy ka talaga, pare. I-break mo ti may isa. Kapot ano saan? Ay sigurado asikamot laeng ti badaksan. Ha? Hanggang kasano nga eh? Kaslang amin kayat ko idadwa. Anya? Ay, dadael ka talaga, pare. Wen, ding dong. Ay ayatak ni Eva. Ay ayatak matlang ti kasinsin na ni Emma. Kaya't nga rod asawan day ta, at talaga nga ingagaram amanubyam ida adwa. Wen nga ta. Jak mo, ding dong. Jak na siputan tinapasamak. No apay ananubyak ida adwa. Di ka man, paray. Talaga kidi akayat mo ida adwa. Hanggang, sige ka. Sigurado nga agparikot ka dida. At iti ipati ko kada kayo ka ni Marvin, tata. Siyak amis mo tinagluto iti daytoy. Kari-kari. Naimas, tata. Sigurado ang magustuhan ni Marvin. Ha? Ay, kitagyaman ak Eva. Daytoy ipadigok kada kayo kin ni Marvin ti awatem, tata. Pinakbet daytoy, ngem nananam, ado ti karnina, mayat ti timplana. Ha? Daytoy kari-kari ti awatin nyo, tata. Mas naimimas daytoy. Mas naimimas daytoy pinakbet ko, tata. Daytoy ti awatem. Ay. Aguray kayo, wabalasang. Saan ka di amabalin nga awatak latan dagiti kare-kare kan pinakbet yo? Tadi kay kat ag pinapilit. Saan, tata? Naimimas daytoy kari-kari. Daytoy it-ited ko ti awatem, tata. Mas naimimas daytoy pinakbet ko. Ay, saanen. Ala, yawi jumot lang dagita kare-kare kan pinakbet yo. Jak awatin dagitan. Maulawak kada kayo. Wen Eva, di ka agdanag. Tatalagamat nga ayatin ka. Talaga, Marvin? Harakupan ka. Marvin, ay ayatin ka mat. Naragsakak, Eva. Di mo laam mo no kasano ti kinaragsak ko ita. Marvin. I love you, Eva. I love you, mat. Marvin. Naragsakak unay, Marvin. Ngamin, ay ayatin na. Day tatipod no, Emma. Ay ayatin ka. Uray siyak, Marvin. Oh, Marvin, sapay ko matadi ka agbaliw. Saan, Emma? Ngamin, ay ayatin ka talaga. Ket di ka agdanag, Marvin. Gaputapulos, adi kanto isukat iti sabali. Saan to apulos? Wending dong. Kaayan ayat ko ida talaga. Ha? Inragpin mo ida nga agsingin? Katwen, takas ano? Kat agayat damat adwa kanyak. Ha? Ay, sus. Kita dagito masidag. Marvin! Marvin? May kayo matadwa. One, kat nasayat matada ni Ding Dong ang makasaksi iti amin. Ha? Anya ti saksiak? Dahito iti saksyam, Ding Dong. Anay ko, pinabuksitan nak mataneba. Ha? Ni, apay adinanog mo matan ni Marvin, Eva. Daytoy mat. Anay ko, taksan ti bibig ko. Ay sus, agdardaran ti bibig mo, Marvin. Nakaamiris kami ngagsingin. Asi ka, Marvin, kat mananggundaway ka. Gaputa agayat kami kan ka, ginundawayang matan ti makiin nagak kada kami. Nagbalin kami amaag nga agsingin. Ngam no ita. Saanan isukaday to'y pay? Ay, kinugtaramatan ni Marvin. Ikaw. Ay sus. Ha? Gonggona na. Sige, incoming. Saan da kagayam apagan ano, Marvin? Mananggundaway! Anay ko,
Nagsagit ti kinugtara ni Emma. Ay, yan niya lagi din aya, Marvin. Pinaggidan mong tumot nga min dagiti agsingain. Anya nga ita, ganabam tadi kamot mabagbagaan. Anay ko, nagsagit ti bintak ang ibig ko. Anay ko! Ay, anya laki din aya. Agasam nga may tapagrigpunag nagitisingay. Ay, dakay stipliboy, tapakaisarsarakan da ita. Mala, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sama nga istorya nga intay pinaulwan. Agsingay! Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ko na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Nay, papanam ka di Denver? Ay, kaya turungan dagiti sakak. Anya? Ket isomay, alangan nga turungan ti sakak, ti papana. Limpyo ka makisasauken ka. Sungbatan nakit din, iti linulukaw. Gusto mo ti songbak ko, manang. Mapana ka turungan dagiti sakak. Ay, awan ti sir-serbe makasarsarita. Da kayo, manang. Agong kamanin agagaw. Kasano? Kadawan pa'y mo ti gusto asungbat mo kadagiti damag kuken ka. Pasensya kayo, manang. Ngam amuyo mo takas tuyak. Una, ngem no kasarita da ka itinalapat. Sungbatang mo't ako ma itinalapat. Wanan manang. Mapana ka dyan dalula. Anya laki din ayak. Nasabat ko ito ni Manang Suleng. Magungungag manay. Pinaungot mo man siguro anak ko. Sa manang. Apay kumangay. Okay, apay nga raw anagong ay imposible mo't no agong latan nga awam gap-gapuna. Aslad lang nga ti kurkurang na. Tagdamag. Ngam numasungbatan ti damdamagan na. Agungay. Apay, anya ayati dinamag na. Dinamag na laeng. No sa dino ti papanak. Kat sinong bata may mga katurungan dagiti sakak ti papanak. Anya? Kano linuloko mo? Gayam nga min ti sungba mo kang kuada. Ta sino mo kumangay? Ti saan nga agungat iti dayjay nga ugalay mo? Ay na. Kat saan kayo ang mainayon nga agungat? Alanang. Maditikas ta. Bumakit kayo lang nga dagaw. Ay na anak ko. Di mo unay sobraan ti kinaangaw mo. Ang mga no adda ti mapikon ka makaungit dapay, Nana? Kita nakaungit kin ka ni Suleng. Amis mo, wakabsat mo. Di nakarkaron tao ti sabali, tao. Bayan nyo ni Manang Suling nanang. Gaputakas jay na day jay, akabsat kaw. Talaga anaungay to. Anya? Mapanak man pa yung tersena, lakay. Wen bakit? Anya ka dito mapan mo gatangin? Mapanak man kita iti makurso na da akala ko ni Marites. Ay kahit wen bakit? Wan lakay, bareng ado pa'y tila ko na anatang. Bakit? Natiyan ka di man tisiden tayo? Kaslo makaumaya. Kal na kumamit. Sika talaga lakay. Ala, wun! Gumata to iti karne, no adda tila ko na. Sikamat gayam ti masabat ko, Denver. Win maray. Nagkapong ngay. Ay, nagkapuak ka na ng kintatang ko. Ay, sika talaga, Denver. One, given daytan. Ti kayat ko asawan. Napanam. Taado pa tinakaeko bag abit-bit mo. Ay, dita tersina ni Maritais. Napanaging matang iti karnik babaw. Gaputa nag-uraga gayam da para ilisyaw. Kaadda ti pinalako na ka ni Maritais.
Kasta, apag iso nga rod ti ipapan ko. Agpagpagatang amin nilakay ko iti karni. Wen amare. Ado pa yung tinabatay. Kat, manungay ti may sakilo. Mano ti may sakilo ko na maray. Wan, Ay kung may sakilo lat tama alangan maano dua, wino talaw. anya? Kay may. Mano ti may sakilo ko nam di may isa ko na. Ura ikilaw may isa talaga Ala, wanan. Mano ti panangila ko na iti may sakilo no iso nga rod ti kayat mo adenggan. 300 ka di maray. 300 gayam. Ala, wanan. Kat agyaman na. Mare suling, si kamit gayam. Wen mare, agawid ak kumanket. Mabait lang, Mare. Ita lang ang nagranata. Ngam agawid kakit din adagos. Wen na, mapanak ko maagluto iti si daen mi nga adobong pork. Gimatang ka itila ko ni Pare Elisio. Wen mare, isong nga ti rantak. Ken, nabayagan kami mutan ken ni Marites na naging inistorya. No, nasapa ka kumangamen, o di, nakapagsasarita tayo kumapay, Mare. Nataktakak namin di tadalan, Mare. Nasabat ko ti kabsat mo ani Denver. Adala dinamag ko. Ngam binmayag ti saritaan mi. Gaputa din na sungbatan adagos ti saludsod ko. Ay, apaw, maasarak nga rod iti dayja kabsat ko. Iso matlatin, kurina nga ugali na ditoy. Iso nga imbaon kon nga agawid Kene, si ka magayang manong tinagtripan na, Mare. Wan, Mare. Ngam sa nabali. Talaga siguro akas jay na dayjay akabsat mo. Wan, Mare. Da kayo kumantimang paspasensya ken kwa na. Tane, nalabasa talaga ti kinapiloso po na. Oy, Denver, agsarita taman iti nalapat? Manang. Mangmanggag ka di, Denver, Manang. Sana maatulang kay. Ay na, Denver! Lumaklakay kan! Ngam kas laawan mo't ti manaknakem mo! Anya? Nalabas ti kinapiluso pong! Amin nakasaritam, adalat ta ti linuloko nga isungbat mo! Nyalaki din na manang. Tapnusan aburing ti saritaan Na, kita man ngamin day ta sungbat mo. Apay, panagkunam ka di, kat nasaya at day ta nga ugalim, Ay na, Denver! Nulakay, wenno bakit ti kasarsaritam? Ang mga numakaungot dapay ken ka, gapo iti dayta apa nagsungsungbat mo. Ay na, huston manang. Ang mga numatin nagpayda tapos tisaw. Gapo iti awan sardeng nga pa nagsasaw. Anya? Tamo alam pay laang ti agangaw, kat ungungtan ka lang arudan? Dayta nga min ket, Denver! Talaga adi mo ammo ti mabagaan! Huwag ka di manang. Husto dayta na panagungong iyaw. Ang mga numabagkatang kayo adagaws. Anya? Kay sumay. Ti ungay, nalakabumakay to. Ay na, Denver, ading ko. Pangasim kumamot di ka unay, kunakmanan. Hey, at dati oras iti seryoso asaritaan. Katadamot oras ti innangawan. Maawatam, laglagi pong kumaakanayon dayta, Denver, Imbag man, tanagawid ka si ka, Denver. Awan kadwa ni nanang, idi kalman. Manang? Apay, sa dino, tinagturturugam. Ay, kay iji pagturugan na. Alangan mo ano iji bangki ka man. Kay sumay. Panunutom ka diyan na imbag, manang. Ala. Wanen, Denver, wan. Tapusong manang Di ka manin agungay, to. Ay! Kasano? Nagalas na ita ugalim! Uri kasarsarita da ka itinalapat, awan paymut usto asungwat mo! Puro ka linuluko! Ay nananang, bagbagaan nyo man ngamin ni Denver.
Tapno saan nga agruam iti kasjay nga ugali na. Kasdaawan si serious one na. Ay na, kanayon mo tabagbaga kanakaw. Agam, kaslawan ti dingdinggan na. Ay, siyak ti madanagan kan kwa na nanang. Amangan no at dapay ti mapikun kan kwa na. Kat iso ti pakaisagsagmakan na. Kasla amin nakasarsarita na. Ikuri na lata ti kinapiluso po na. Day nga raw ti bagbagak metlaan kan kwa na. Agamawan. Talaga naming katal apiluso pao. Ay basta na nga. Saan tayo nga agsardeng amang bagbagakin kwa na. Tane, nagalas tayo dyan nga ugali na. Karon no lalakay wano babakot ti kasarsarita na. Uway na nako, di ka madanagan. Kaputa ka na yun kumuta bagbagaan di Denver. Wala nang, ngem no talaga asaan nga agbalbaliw ay talaga siguro akas jaynan. Masapul at piloso pumot siguro ti isungsungbat ken kwa na tapno agnakem. Agpakadak nanang. Apay, papanam ka day anak ko. Sumuro tamang kani kumpare. Adayaw awis da trabaho. Kat kurang da kano iti maysa. Iso nga inaya banda, nanang. Ay kat alawan. Sige anak ko. Iso mampayamat gadak nanang. Tanayawan ng kwartak jo. Malawan anak ko. Angam, jay kanayon ngay bagbagak wain. Di ka unay agpilpilo supaw. Tabangan no adda ti makaunget ken ka anak ko. Weng ka di nanang. Di ka madanagan. Oh, wala. Sapay kuma anak ko. Tamangan no adda mapikunkin ka, padam akarpintiro, kaamangan no martilyuan da ka. Kanya laki din ni nanang ayak. Sana mapasamak da ita. Muna, mapay nga gawit paray. Ne, apay ka ti pare? Madingar tiri na jo. Gasta. Iso masapa ka nga agawin. Ay, saan paray? Ay, kaslag trangkaso ang araw. Mala, wala pare. Kung nakindi saan ka nga agsaksakit pare? Nga, kasino ako maangay. Tapnosan nga agsakit, oh. Apay, robot ti tao. Tapnosan na makarik na iti sakay. Luko to. Alam, hindi ka nagungot pare. Kung kunak lang na siya. Anya lagi din ni pare Denver ya. Apay ka di lakay. Nagpakada itay nga umununang agawin. Nga puta madigano tirig na na. Makaungot ki din. Apay, anya nga min ayatiin bagam. Inangaw ko lang mo, baka kunak saan ka ang makapkaptan iti sakit kunak. Kat abay, tawak mo iso ang makaptanak iti sakit. Abay, robotak aya. Kunak, hindi makit. Si kamad lakay. Amom nga adarikrik naan jay tao. Ngam angawam pailaan. Iti sumang amin tugali na. Nalaing amang pilosopo. Ngam no isot ti pilosopunda. Agung amay. Ay, sa bagay matkit di Ngambay amon. Talaga siguro akas jay ti ugali na. Iso asikan ti mang pasensya kan kwa na. Tauray siyak idi, kanayon nak apilosopon. Anya? Kanayon na ung tanimanang naasuling ngam awan lata. Iso talaga siguro akas jay ti ugali na. Nasa pakamuta si Mangpoy anak ko. Una na. Gapoto sa bali tiri na. Anya, apa yan anak ko? Ay, jak man amak. Kelat mo tin ana sakit dagiti bagbakit. Sayang nga ti oras. Maksayam man ti tangdang ko itangal daw. Ay na, di mun panunutin data. Saan na balay? Tama ka trabaho kan tuman eh. Ay, amagano agtrangkaso ka.
Ay, huwag nga raw. Ay, sa payawan ti agas dito'y balay, anak ko. Ay, Wayne, kasla ko na ni Sulaing, nga agawid da ita dito'y balay. Awagan man kit de, tag pagatang kay ti agas kadakwada, Wayne. Ay, alamang nga raw. Nanang, tanay. Talaga sa balit rig na. Hello, apay ka di, Denver? Agawid kayo ka dito yung balay ita, manang. Wen, apay ka di? Nagkatakan naman pa iti agas ti Kurigo. Pagkatangak nga Ay, mangkita ka dita, no, dati mabaling mo pagkatangan, manang. Kita iklaan? Agkatang ka pa yung araw ko na. Ijay ka di hardware, wano ijay farm supply. Ayun na. Kadi sumat! Di naman nasarin, manang. Tani talaga maditirik na ko. Ay! Anyan da ito yung kabsat ko, aya. Apay ka di ba kay? Ang angawa, kat makahungat-mat. Iso ka di timawang. Wan, kat agpagpagatang na rod iti agas. Kinunam mo nga iya hardware when no farm supply ti pagkatangan. Wala kay, kat among makaungat sika. Amom nga darik-rik na ang tao asarin pa ilang mo. Bakit? Damdama, ungtan na ka manay. Ay na, padasan nakmut ang ungtan, taong takmut. Anya. Adto iti pinagatang mo nga agas, Denver. Pagyaman na manang. Ay, way. Ilugar mo mamuti pa nagpilpilo sa pumanang. Amom nga darik-rik na hindi tao, lukumpay lang. Husto mo tin baga kitay. Anya nga iti amok? No ibagam nga agdamagak ijay hardware kan farm supply. Anya? Apay, anya aya tinasakit ken ka, Taparagurigur mo ti pinagatang mo, Nasakit nga rin ti bagbagi manang. Karkaro na ito'y ulo. Ay ka, ikatumo na day ta ulam. Tapno awanan ti problema manasakit. Kati sumat? Hinagtal na ka man dito manang. Tano siyak ti masar. Kita manday ta nga ugalim sika, Denver. No sika ti mang piluso po. Di ba? Nalabas ka. Ngam no sika mat ti sungbatan da iti linuluko. Agungat ka. Manang. Hadda nga rodin ti an-an-nayam. Natangsit ka pailaeng. Agyaman ka kit di Tainggatangan ka iti agas mo. Nga uray nagalas ti ugalim kanyak na daduma. Nya. Ay na, nangagaw, ti panagsubangyaw, iti kabsat mo, anak ko. Kasanaw, di na ilugar ti pa nagpilpili supuna, nanang. Ay na, hustaw ti imbaga ni manang mo, anak ko. No si ka ti mang pilusupo kadakwada, paspasin siya anda ka. Ngam no si ka ti pilusupo anda, agungit ka. Nanang. Dahit ako mamit ti panunutom, anak ko. Di ka unay agbalay na pilusupaw. Taamangan no gapo itinalabas unay akin na pilusupaw. Adaw ti mapaungit mo. Anya? Panunutom ana imbag ti imbagakin ka, anak ko. Isu nga agbalbaliw ka kuman. Uwin nanang, agbalbaliw akaw. Nakapulis ka mo, anak ko. Papanam ka day. Ay, mapanak man. Iji balay da pari markaw, nanang. Kasta. Uwin nanang. Kasangay ka nung amin, tiburida nga anak da. Iso nga inawis da. Ay, salamat. Nasaya at tisungbat mo ita kanya. Kunak no ibagamanan nga ijay turungan dagiti sakam.
Ni nanang, nagbalbaliw ako, nanang. Nasaya at nukasta anak ko. Kat sapay la kuma, taag tultuloy daytan na panagbaliw mo. Uy, nanang, di kayo madanagan. Malaala, ingka nga rudan, tama nga nuur-urayon da ka. Na, si kamu gayam din ber anak. Apay, imanaw kamu adagaw sa ijay paskain. Kasla, mutin nakakaasi jay, nanang. Hanya, tapay may. Awam mutin ti mata maki-istorya kanya. Kasla pa yun, bala mga isor-sor-sor iti bagay ikay. Adaman na iti makisaw kanya ng panawan da kadagaw. Anya, Nanang, kasla nga rin ada sakit ko ang makaakat. Gaputa panaw-panawan da, mutin jo. ay na anak ko aya. Nalabit adi da kakayat akasarita anak ko. Gaputa ko nada siguro nga awam mo lang ti serserbay dagiti saritaan yaw. Anya? Kasta siguro ti adda iti panunot da anak ko. Gaputa ipagarup da piloso po kapayla ay ngaging gaita. Ay, nanana, nakamili sa kaw. Usto gayam, dagiti imbaga ni manang suling iti kanya. Ada ti oras ti seryoso asaritaan. At dapat oras iti inangawang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.